Bà, sự đây là nè bà, chẳng giờ một chút này điện hái chạy thông nóក្នុងvideo tí pí ní để giờ một sức xa pi duyên mù để giờ ai phải khai là sạ bà chẳng cao trong ban sản giaក្នុងvideo tí mũi tha nâng bóng riếnក្នុងriêng sạក្នុងvideo bắt tập ní cứ dưỡng nâng sức xa pi sạ môi chùm nuôn và tay dương mình tên ở tíchក្នុងvideo nâng để sao về trơn bà chẳng dương riêng mộtចំនួនតើមកយើងក្នុងមួយចំនួនទៀតយើងរៀនវីដេអូក្រោមបន្តទៀតបាទចឹងមកខាត់ពេលវេលាយើងទៅមើលស្រាក់សិនបាទទៅមើលស្រាក់សិនតើមកយើងនឹងរៀនសញ្ញាសំឡេងដែលខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងបាទសម្រាប់សិនណាដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូឬក៏សម្រាប់មើលវីដេអូជួយជំនាញសូមតែមើលសិនណាបានយើងរៀននឹងយល់បាទអញ្ចឹងអានេះយើងយកលើកយកស្រាក់10មករៀនហើយយើងបូកនឹងការប្រកបជាមួយជួយជំនាញដែលយើងបានរៀនពីមុនហ្នឹងហើយយើងរៀនប្រើប្រាស់សញ្ញាសំឡេងទាំង4មកវាឬអាចនិយាយថាសញ្ញាសំឡេងទាំង5ដែលសញ្ញាសំឡេងដែលមើលមិនឃើញឬអាចសញ្ញាអាចនិយាយថាសញ្ញាសំឡេងស្រាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលវេលាយើងចាប់ដើមចូលស្រាក់សិនបាទយើងចូលស្រាក់សិនយើងមើលទី1ស្រាក់ A បាទស្រាក់ A ស្រាក់ A ហ្នឹងគឺយើងអាចយកជញ្ជំនៈពដាក់ស្រាក់ A យកមកអានហើយយើងបូកនឹងសញ្ញាសំឡេងទាំង4ដាក់ពីលើទាំងម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបើកបង្កញ្ចក់បន្តិចតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់សញ្ញាសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបញ្យល់បន្តិចតទៅសញ្ញាសំឡេងទាំង4ហ្នឹងតើគេអានយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងសិនបាទឥឡូវខ្ញុំយកជួយជំនះពបូកត្រអា តើមកយកសញ្ញាសំឡេងពីលើបាទដាក់ឲ្យធ្វើការអានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពដាក់ត្រអាបាទពដាក់ត្រអាអានថាប៉ាហើយយើងដាក់សំឡេងទី1ពីលើយើងអានថាប៉ាបាទអញ្ចឹងសំឡេងទី1គេអានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំសំឡេងទី1គេអានអញ្ចឹងសំឡេងរៀងអូបាទអូស្មើហើយរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងពអាសំឡេងទី1ប៉ាបាទប៉ាអូខេបាទអញ្ចឹងចូលសំឡេងទី2លេខទី2គឺយើងគូសពីក្រោមទៅលើបន្តិចបាទគូសពីក្រោមទៅលើយើងមើលដូចទៅលើយើងអាចមើលទៅលើពដាក់ត្រអាទៅបាទ P in ពដាក់ត្រអាហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញាសំឡេងពីលើអាហ្នឹងឯងគេហៅសំឡេងទី2បាទអញ្ចឹងសំឡេងទី1គូសស្មើសំឡេងទី2គេគូសពីក្រោមទៅលើឆិតទៅលើតិចទៅមិនមែនត្រង់ទៅលើទេគេហៅឆិតទៅលើបាទឆិតទៅស្ដាំអញ្ចឹងពដាក់ត្រអាអានថាប៉ាអញ្ចឹងសំឡេងទី2គេអានតម្លាក់សំឡេងគេអានសំឡេងឡើងលើមានថាឡើងលើបន្តិចកុំខ្ពស់ពេកបាទប៉ាបាទប៉ាបាទប៉ាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៀតចូលសញ្ញាសំឡេងទី3អាចយើងយកជួយជំនះពដាក់ត្រអាដដែលហើយយើងមើលសំឡេងទី3បាទសំឡេងទី3ថ្ងៃទី3គឺការគូសរបស់គេគឺយើងគូសពីលើចុះក្រោមបន្តិចកាយកុំវែងពេកទៅមកយើងកវិតទៅលើវិញបាទមានថាសញ្ញាសលេងកវិតទៅលើសំឡេងវាគេហៅថាពីលើចុះក្រោមពីលើចុះក្រោមហើយឡើងទៅលើវិញចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានថាប៉ាបាទសលេងទី3អានអញ្ចឹងណាបាទសលេងទី3អានពដាក់ត្រអាប៉ាបាទទម្លាក់សំឡេងដូចខ្ញុំអានអញ្ចឹងប៉ាប៉ាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលសំឡេងចុងក្រោយសំឡេងទី4បាទសំឡេងទី4គឺយើងយកពត្រអាដដែលហើយសំឡេងទី4យើងមើលសញ្ញាវានៅពីលើអង្គភេទហ្នឹងគឺដាក់គូសពីលើមកក្រោមតែមិនមែនត្រង់ទេប្រឆិតបាទប្រឆិតតិចណាប្រឆិតមកស្ដាំតែពីលើមកក្រោមបាទអញ្ចឹងពដាក់ត្រអាអានថាប៉ាបាទសំឡេងទី4អានអញ្ចឹងគឺអាចសង្កត់ធ្ងន់ដូចភាសាខ្មែរយើងមានបន្តអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍កដាក់ត្រអាកាតដកកាត1កាក់បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសលេងទី4ភាសាចិនហ្នឹងគឺសលេងវាមានសញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់មានថាដូចបន្តឬបន្តទៅលើអ្វីមួយដែលជាសង្កត់អ្វីធ្ងន់អញ្ចឹងណាបាទជឿតែអាហ្នឹងពដាក់អាអានថាប៉ាបាទប៉ាបាទហើយចុងក្រោយជាសំឡេងទី5ដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសំឡេងដែលមើលមិនឃើញគេហៅថាសំឡេងស្រាលណាឈីងសឹងហ្នឹងបាទសំឡេងស្រាល
chứ như cho nè po đã ra đái chừng an tới hơi giữa ở miền xe nhà nào mũi nè lỡ pin nâng tì chứ chừng an thom nào máu cái an sào bà pa bà ok bà chứng nhom thôi ca an mà đồng tiết tiện tông từ nâng sả hơi bột cho nè po bà hơi khăm an miền pram sầm lên bà lên tí mũi tí pí tí bay tí bốn tí pram tí mũiคือយើងមើលទី1ដល់ទី4យើងមើលសញ្ញាសម្លេងនោះឃើញតែទី5អត់មានទេបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមអានតែម្ដងទៀតពអាសម្លេងទី1ប៉ាបាទពអាសម្លេងទី2ប៉ាបាទគេចេញលេងអញ្ចឹងណាពអាសម្លេងទី3ប៉ាបាទពអាសម្លេងទី4ប៉ាបាទចម្លែកសម្លេងទី5ពអាប៉ាពអាប៉ាបាទរៀងខ្លីហើយស្រាវហើយកុំអូសវិញពេកមកលេងទី5ហ្នឹងបាទអូខេបាទអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអ្នកគ្នាយល់តើតើសំឡេងទាំង5ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញគឺសំឡេងមានតែ4ទេណាសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដល់ទី2យើងចូលដល់ស្រៈអហើយក្នុងចាប់ពីទី2រហូតដល់ទី10ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការអានទាំងម្ដងបាទអានដល់បាក់បញ្យល់ទៀតទេគឺអានប្រឡែងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហើយយើងស្ដាប់ខ្ញុំអានអញ្ចឹងទៅយើងយល់ហើយណាបាទទី2ស្រៈអបាទទី2អានថាស្រៈអយើងយកជួយអ្នកផមកប្រកបបាទផអសំឡេងទី1ផបាទផអសំឡេងទី2ព្រផអសំឡេងទី3ព្រផអសំឡេងទី4ភបាទផអសំឡេងទី5ផចឹងអានម្ដងទៀតផព្រផផផបាទហ្នឹង5សំឡេងណាដាក់ទៅអានចឹងទៅបាទយើងចូលដល់ស្រៈទី3យើងអានថាស្រៈបាទស្រៈយើងហ្នឹងដូចសអ៊ីអង់គ្លេសណាបាទស្រៈបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកជួយជាអ្នកគឺបូកនឹងស្រៈបាទចឹងអានយកហ្មងទៅបាទគឺសំឡេងទី1គឺសំឡេងទី2គឺសំឡេងទី3គឺសំឡេងទី4បាទគឺសំឡេងទី5បាទអូខេអញ្ចឹងយើងអានធ្វើការអានឡើងវិញអានស្រៈទាំងសំឡេងទាំង4ម្ដងទាំង5ម្ដងបាទគឺបាទអូខេបាទចូលដល់ស្រៈទី4បាទស្រៈទី4ថាទី4គេអានថាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីហ្នឹងដូចក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេអាន I មិនអត់បាទក្នុងភាសាចិនគេអាន E បាទតោះយើងចាប់ដើមធ្វើការប្រកបបាទជាមួយនឹងភ្ជញ្ជនៈលឿបាទលឿដាក់ថា E អានថាលីបាទលឿ E សំឡេងទី1លីលឿ E សំឡេងទី2លីលឿ E សំឡេងទី3លីលឿ E សំឡេងទី4លីបាទលឿ E សំឡេងទី5លីបាទលីបាទអូខេបាទដល់ស្រៈទី5បាទស្រៈទី5យើងមានស្រៈអ៊ូបាទស្រៈអ៊ូហ្នឹងមិត្តរឿងក៏រឿងមូលបាទអ៊ូបាទយើងយកជួយជាអ្នកធឿមកប្រកបបាទធឿអ៊ូសំឡេងទី1ធូបាទធឿអ៊ូសំឡេងទី2ធូបាទធឿអ៊ូសំឡេងទី3ធូធឿអ៊ូសំឡេងទី4ធូបាទធឿអ៊ូសំឡេងទី5ធូបាទអានសារឡើងវិញធូបាទអូខេចូលដល់ស្រៈទី6បាទទី6យើងអានឹងអានថាស្រៈអ៊ូបាទស្រៈអ៊ូបាទស្រៈអ៊ូហ្នឹងគឺវាមានបន្តក់2ពីលើដាក់វាដូចស្រៈអ៊ូតែមានបន្តក់2ខុសគ្នាឡើយហ្នឹងណាបាទហើយអានេះគេហៅថាមិត្តមូលបាទស្រៈអ៊ីតែយើងអានមិត្តមូលទៅដូចអានថាស្រៈអ៊ូអ៊ូចឹងណាបាទមិត្តមូលគេការមិត្តយើងមូលហ្នឹងមិត្តស្រួចបាទអ៊ូបាទអញ្ចឹងយកជួយជាអ្នកលឿមកប្រកបបាទលឿដាក់ថាអ៊ីលឺលឿសំឡេងទី2លឿអ៊ីលឺបាទសំឡេងទី3លឿអ៊ីលឺបាទសំឡេងទី4លឿអ៊ីលឺបាទសំឡេងទី5លឿអ៊ីលឺបាទអូខេ
sao vĩnh lư lử lử lư lư ok họ những chỗ đó tí làm pi bà tí làm pi cái anh ta sẽ ai bà sẽ ai dương mưa miền ế miền ế miền ai và chỗ khi anh ta sẽ ai mà anh ấy hai thằng sẽ xóm nào nhỉ vì miền sẽ tôi pi và chỗ khi ra nên phải chỗ khi có thể sẽ ai giờ đấy bà chỉ thôi cái anh đỡ bà chấn ra ai dừng trong cho chị nè khơ một cò bà khơ ai hai mà lên gì mũi nè lên gì pí khơ ai hải khơ ai hải mà lên tí bảy khơ ai hải mà lên tí bốn khơ ai hai mà cho lên tí tám khơ ai hai hả nên cho tí bằng bảy bà tí bằng bảy sạ ấy bà sạ ấy bà sạ ấy nhưng vô cho chị nè lừa một cọ bà lừa đã sạ ấy lừa ấy thì lên tí mũi lây bà lừa ấy lên tí pi lấy lừa ấy lên tí bay lễ lừa ấy lên tí bốn lệ mà lừa ấy lên tí pram lây mà ok họ nhưng cho đó tí pram buồn mà sạ ui nó bị miên cho chị nè vì miền sạ u nâng sạ y bị chỗ này anh thà ui mà chẳng là sư vô cho chị nè sư một bậc cọ bà sư chăm ăn mà sư nó cứ chia cho chị nè đại miền nát cầu thôi cả cái nát cầu chẳng nè và chẳng sư đã là ui xuôi lên tí mũi xuôi bà sư ui sẽ lên tí pi suy sư ui sẽ lên tí bay suy sư ui sẽ lên tí bốn suy sư ui sẽ lên tí pram suy họ trong coi bà trong coi cứ sạ tí đọc bà tí đọc bởi dưỡng cứ an tha sạ ao bà sạ ao dù nhô sạ á nâng sạ o bởi chỗ khỉ chẳng an tha sạ ao bà thì có mó sư ao sao lên tí mũi sao sư ao lên tí pi sáu sư ao lên tí bảy sáu sư ao lên tí bốn sáu sư ao lên tí pram sau chẳng là cho chị nè sư nó cứ dừng chạm mấy mình cứ dừng vô ăn ca video muốn nó video tìm muốn nó cứ dừng thôi ai nó mà cái họ ta sư nó cứ dừng vô thông minh dẫn tuổi kia tại am trên sẽ lấy mất trâu vậy và nó thấy bàn chân miệt bản nắng cái này trong video này trong bật điện tại xã đọc thế để xa tại vì bà bá không cả án trong bây giờ thân chị an tầng bà cứ bị trấn trong cả là trấn vì thừa những thôi này bà trong bây giờ an tầng không sạ sạ tu đằng sạ xong chỗ khi nó bị trồ sam sập bùn hơi viên đâu sạ pin tu mới tiết này cái tất cả điền tiết mà trong bị trấn chẳng là mình bản nắng trong video nắng hay complete đọc nét thôi cả có tốt hay có thò điền thôi cả an phong đá nằm bờ giường chạp chạy lươn bà chẳng không sao chân mà bây giờ chạy phê nâng tế cứ dương bộ bà điền nâng chạy nè bà cứ dương mình nghi an trấu hơi dương bây giờ chạy phê nâng dương tự tên dịp hơi nào mơ của bạn này tay dịp nó trời miền phê nên là bọn nhà phê mở khởi mở vô lì chứ đợi dương mơ tam quay cho nào còn không tua sáp cứ cái miền phê này dương mơ bây giờ chạy an ví cứ sưu bà vấn tay trong sớm này cứ sưu thế để xa trong tu sắp đáy nó vì mình ca là dương sẽ đập chẳng vì rất là sưu thiệt bà tay dương thật là chạy ví mình dương pra tu sắp là hồ tế cứ dương ăn sper mê riêng đây dương riêng ở xã nó cứ miền thị in pillar dương mơ chẳng nè chẳng dương thật là chạy ví nó bây dương ghi thu trong ca sắc xa ok ở con ở kia sẽ đọc ca tam đàn video đó chop bà đừng dù đào ấy bà sợ mà cốt mà chia ta chia cha chen